illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ilung naik memilih nyen keputusan Allah. Kadang kecok aja ilung Allah dan kecok nyemong tu. Kalau lu tanya pada wan guru punya mati ilung awaknya ho kene. Dijawab sama-sama kamu ya Allah ya. Berarti anak tahu kamu jawab apa? Nyonya kana lu, ino dia yo. Manduk dah kau kau, mana? Lu cok pati pulan lu uli lu ya pula pak tawid. Mudua kedua-dua ke Burayu. Jangan kawan. Jangan video orang kawan.